ederim, sağ olun. İyi yayınlar. بله ما هناکی بحثا روشا خلکی کر براستی دبارا جیانی گلکی زحمت بویه خلکی دی کتیا روشا که کودچنه بازاران دستوالا ودگرنه ماله نکارم فاتورین خوی آو و جیران و گازیجی رازینن تو وی روشش نزیک و دشوپینی تو باشتر دزانی نها خلق در روشا که چاوا ددشی O kadar zor bir dönem ki هناك أبقى 1970'lerde öyle bir dönemi سال yaşadık. Ama 1970 zannedersem زحمتي وسام 1970'lerden جاكرن bile kat أكون bir تم شابكن zor bir dönem. 1970 İnsanlar بهتر روش günlük جرانا hayatlarını bile يعني zor مروف جيانا خويا geçirmeye روجانا çalışıyorlar. جي بالزحمة Düşünebiliyor در باس musunuz? دكن Yani هون 30 دكاري liralık بيني برچاوي خو elektrik ya da su faturasını فاكتوري که به 30 لیره يعني یا آب يعني الکتریک نکارن بله بدن يعني أبقى روش خرابة يعني بني نان سبزة وان تشتان بكارتينن يعني نکارن فاتورين خوين آوي غازي الکتریکی بدن faturaları ödemeye از جو ناگی پیرا ناگیشم که من بله همون فاتوره هم بدم onlarca هر روز به دهان فاکتوره 81 ilin لهمو هشته و یک بارزگاه ترکی imdat لهر داره خلق به قیرین خواهین آلی کاریه دخواز دکن کو فاتوره انوان بینه پاقش کرن نکارن کریا خو بدن جبر کو رجایی که ما ازن یا ولاتیان بیکار جه کار هاتن اگرتن کافه خارنگر رستوران هر جهن وسا اف به مهانن کو گرتینه و اف مروانه نزی 550,000 جهن کار هاتنه گرتن که به میلیونان کسان بیکار مانه یعنی خواندوان زانینگهان به رژه که زاف بیکارن یعنی دما کن تماشای و اردویا بیکارم بکن او تابلویا کودن بله دکه و كاكي الهامي پیشتاک أس شتکی حسدكم عجیبه تلقال من بميني بله أس حسدكم تلقال من بميني أمي هناك آمارا نيشان بدن ما وكا جرافيكا كي آماده كريه كا جبوي مروفك بكاربة تندرست بجي بيوستياوي بتقاسي هيا تشتي كونها تي بردستي خلكي تقاسي أمي ويا كي نيشان بدن بشامي قوتو بيجي بردوام بكن دبارك تندرست لتركيا اگر تركيا ديجي باكوري كردستان ديجي جبوي تبكاربي تندرست بيجي تمام بيوستين خوراك تبكاربي بخوي بيوستياته بچقاسي هيا اگر تو زلامك بي بيوستياته مهانه ب 449 ليرين تركيا هيا تنج بوي خوارنه اگر تو جنك بي بيوستياته ب 435 ليرين تركيا هيا اگر تو جوانك بی تمن تدنابرا 15 حتى 18 سالان دبن بيوستياته ب 482 ليريان هيا اگر تو زاروكك بي 4 حتى 6 سالي بيوستياته ب 332 ليرين تركيا هيا بگشتي دكه چقاس وكم مالبات اگر ام بحسبينن بگشتيش بوي مالباتك 4 كس يعني 5 كس 1698 ليريا لسروان 4 کسی که ما بحث وان کر هاتیه حساباندن 1698 لیره بگشتیش بوی مالباته که لازمن تنه جبوی خوارنه کریا خانی نتیده آو و جیران و پیوستی اندن نتیده ریجه یا هجاریه خطا هجاریه لترکیه چنده بگومان آمار انگلکی جدا هنه لیلگوری و آماره 5872 لیره مهانه دهاتا تهبجی تلسر خطا هجاریه تی حسباندن تنم رووکی حال خوشی و تنم رووکی ام ببیجن یک جار فقیری تلسر هیلا هجاریه موچه کم لوی ولاتی چنده هم لباکوری کردستان هم لترکیه کسکی کو کارکی جریزه دکه کارکی ساده 2826 لیریان وردگره اگر مروف وی حسابی ببینه 1698 لیره تنه اگر جبوی خوارنه دچه و دمه جوی موچهی چه دمینه جبوی کره جبوی آو جیرانه جبوی گازه جبوی جلو برگان و جبوی پیوستی اندن ین جیانا روشانه ایجار دوی روشه دکه که الهامی از دبینم خلق زیده تر فاتوریان اشترت شینن آو جیران و گاز در و ایوانا تو داخوازین وایدن هنه مثلا ایکو خوارنه جید خوازن هنه گلو
Tabii ki o kadar çok var ki هەلبەتە و قۆز زێدە هەنە کو isteği talebi داخوازە لەسەر خواردن و جلوبەرگان gelek زێدەیە و خەڵک برچیە پێویستە مرۆڤەیەکێ ببینە لەبێ وڵاتی برچیبوونێکە ئاشکرا هەیە و li piraniya beşên civakê de ev yek hene beriya nehwa behsa amaran kir behsa 2800 lîreyan kir 1600 divê tenê ji bo xwarinê û tiştên dî tê de nînin rastî alışveriş niha kartlarını kartên bazarê em dişîn û hinek cihên ku em ji wan re dişînin hene û hinekî ku em lê belav dikin hene talebi var. bi awayekî cidî daxwaz li ser xwarinê û cilûbergan heye weke mont û bot û pêlav û her wiha ji bo kelûpelên din jî lê niha em ketine pêvajiyeke wisa çend sal beriya niha hinek kesên ku bikarîban alîkarî bikirana gelek zêde bû lê niha divê demê de Onların da durumu ew kesên ku dikaribûn alîkariyê bikin jî li rewşekî gelek xirab dene rewşa aborî bandor li wan jî kir dema ku rewş wisa jî bê di mijara xwe pêgihandinê û her wiha alîkarîkirinê de pirsgirêkên ciddî hene û ev yek jî bêçaretiyê zêdetir dike ku bi rastî mirov pê xemgîn dibe ji ber ku li her derekê hewar û qîjinên ji bûn alîkariyê hene û lê em nikarin xwe bigihînin her derê em hewil dirin xwe bigihînin bir gün içerisinde demekî asayî de neva rojekê de em dikarin xwe bigihîne 15 malbaton hinek car em xwe digihîne 30 malbaton û hewil didin xwe bigihînin ji bûna min eva rêjeyekî gelek zêde lê ji bûna giştî Tirkiye eva rêjeyekî gelek biçûk ye ku mirov xwe bigihîne wan بله insan که gelek همی zêde هون و مکانیزمایی که چاوا دانیه مثلا ام ببیجن تبخل استانبولیه مروفک مالباتک ج آمدش درد بیجه خوارن جمره پیوسته توی مکانیزمی چاوا ریک دخی تو چاوا وسا عیار دکی کو او مالبات لآمده هنک خوارنه بکینن وان yani şöyle yapıyoruz. Diyelim ki Diyarbakır'dan em wiha dikin weke mînak li Amedê daxwaziyek heye li wir kesên ku henem xwe digihîne wan û reqemê wan yên telefonan û adresan em digihîne wan kesên xêrxwaz ew li şûna me diçin ew wir wan alîkariyan pêşkêş dikin bi wî awayî hevahengiyek me heye hema li her dereke Tirkiye ku em bikarin xwe bigihîne insanên wiha hene di dema wiha da dema ku em zehmetiyan jî dibînin em xwe diçin yekser dabaş dikin lê heya niha me pirsgirêkekê wiha jiyan nekiriye li her navçeyekê kesekê ku pêwîstiya xwe bi tiştan hebe dema ku daxwaz ji me dike em vê yekê ji dost û hevalên xwe yên li wê navçeyê re ra digihînin û li ser torên civakî em xwe digihînin wan û pêwîstiyê wana em dikarin bi wî awayî dabîn bikin bi wî awayî hewahengiyek ji navbera me de heye û spasiya wan dikim ku li her derekê yên ku bersivekê erênî didim an bangawaziyên me û alîkariyan pêşkêş ji wan insanan dikin jî hene ev yek jî ji bûna me tişteke cihê hêviyê ye ku ew qaz hejarî û bêçaretî divê demê de heye û hebûna بله kesên برز xweşî gelek giring دامو ye دزگهین حکومتی جی هنه و ین خیرخوازی جی هنه گلک کومله هنه گلک ریکسترین خیرخوازی هنه او گلو کاری خوب باشی ناکن یان ایدی نما کارن جبن وی باری رابن کنترول وان درکتیه حتی کو انسیاتیفین وکه آوه درکتنه هولی و آلی کاریا خلکی دکن جبوی چه مثلا پیوستی بوه چه بو yani Türkiye'nin ekonomik durumu Rewşa aboriya Tirkiye gelek xirabe û ber bi xirabûnê ve jî diçe nîşaneyên başbûnê jî pêva xuya nakin ku di demekî nêzik de baş bibin her wekê ku min niha jî got beriya niha sazî û rêxistinên wiha yên ku alîkarî pêşkêş dikirin jî di rewşekê zehmetdane ji ber ku rêje gelek zêde û bi milyonan kes dixwaz alîkariyê dikin û niha ev vîrusa koronayê heye û dewlet tenê karî bû ku 1000 lîreyan bide dema ku hûn li ser salekê dabaş bikin nake mehê 100 lîre jî êdî rêxistinên alîkariyê jî bi xelkê re nagihênin hejmar gelek zêde bûye û xelk bêkarin nikarin kirêya xwe bidin dukanê wan hatine girtin nikarin fatûreyên xwe bidin ji ber ku tu dihatek tune ye lê sala derbasbûyê herî kêm dukanê wan weke qehwexane weke restoran
رستوران و هتل و کافه و کریبون یان جی جهندی کارم بچوک و کریبون و هرچند خلک زیده پاره اکجی به دست نده خست بله. دی ساجی دکار بون که جیان خواه پیدو بدومینن لینها کسین که جهن خواه کار جی هبن بیکارن دما که روشی ببی آوائی بر خستن آلی کاری و خیرخواست جی نکارن زیده آلی کاری خلکی بکن لو ماجی ام بخوال سر تورن جواکی بانگوازین منش بالی کاری کرن زیده تر بون لنها حکومت تا نهایا ترکیه دبی واردا که ما و افجی آشکرایا که بخمه دبی واردا که دبی دما کرونا دا گلک دولتان بر رجا که گلک زیده بله. آلی کاری پیشکشی خلکی خواه کرن لی ترکیه تنه او رجا که من باز کر او قاس دا خلکی بله که الهامی است خوازم داوید و که جی بپرسم براستی دما مروفك خو محتاجی مروف دکه مثلا دبیجه از محتاجم نکارم فاتوره خو بدم یان از برچیمه پیوستی ام بخوارنه هي مروف زیده ناده پی دوی مروف یکسر پیوستی وی جیب جیب که لی او فاتوره کجوره تین مثلا هون پشتراز دکن براستی خودین وان فاتوره یان محتاجن یان نا یان هما کیجوره بشینه هون بلاف دکن Ben bana gelen bütün faturaları sorgulamıyorum. Yani bir insan ben faturamı ödeyemiyorum همو dedikten فاتوره sonra که دیگه نه بر söylenecek دست bir ما şey ام yoktur. لپرسین O ناکن insana دما که ya فاتوره ته بر arabayı دست alıyorsun, ما ام رادبن fatura آلی کاری diyorsun, وان دکن fatura ام مالو eğer ben اتومبیلان بوا ödeyemiyorum ناکرن diyorsa, که اگر ده gerçekten بجید ان ilk کارم فاتوره sorgulamak که bana çok بدن da insani gelmiyor. بومن بله. گلک Evet, yani bazı انسانی نینه insanlar, که از لپی var, کبم کار راست faturayı یا نه ödeyecek هنده durumda کس olanlar هنه yapıyorlar. که تاوید Ama کارم فاتوره خواهش بدن لیوی sorgulamama دخوازی دکن taraftarıyım. از بخوالی Çünkü گروی که ما کلی پرسین yaşıyoruz, نک hep مول beraber پی yaşıyoruz. نکبم جبر که هم همو به هف را دجین و Milyonlarca insan به میلیونان faturalarını کس ödeyemedi. نکاری Resmi بون که rakamlar. فاتوره خواه بدن که Birkaç اول fatura دانه var, فرمینه ödeyemiyorlar. و نکارن Belediyeler تن bu چند فاتوره faturaların خواهی hepsini بدن هنه کان حکومت وان taksitler فاتوره veriyor. تون پاشت خی هنه کان Böyle دکه bir وکر tabloda تقسیط دروشکی bir وها insanlar ده acım dediği zaman, دما که کسک دبیجی ihtiyacım از var برچیمه dediği یان zaman جی onu پیوستی هم بالی sorgulamak کاریه bana هیا insani gelmiyor. لپرسین Ben کرنه وی şimdiye که kadar بومن وکه sorgulamadım. کارک انسانی نبویم گلک لپرسین سپاس نکریه برز کنم الهامی اشک چالکوان و نویسکار جباشار استانبول میوان ما بزرگ سپاس